Ao fatratsy ao, olo roa lahy nitomboky mesy olo maty a Maurice ao gasy samy gasy. Fampitomboky mesy ao Maurice ao, misy mipibile ao zany sarin'ireo roa lahy. La gnendrikendriky zeo amy sary eo aloha, aha, ohatrany fa misorasoratsy amin'ny endrikindreo vitandreo mihitsy le raha ary mety fa mahazatsy andreo amy tany neviandreo bakagny a Madagasikara agny amizay faritsy misy andreo agny, la gny sorakindreo, la gnendrikendrikindreo, de c'est normal ho vitandreo le raha. Zaho zany ta hivola ta hiteny aminareo agence mpandefa olo miasa ivelany atiky. Mba tokony jerenareo agence mpandefa olo reo koa, ny tokony holo alefanareo miasa ivelany atiky, fa mandratsy endrika an'ilay firenena, mandratsy endrika an'le Madagasikara, olo tsy manjary aby io alefanareo amin'ny agence ao hiasa ivelany atiky. Tokony mba hisy, tsy haiko na misy, tokony mba hisy ny resaky enquête de moralité afantaranao hoe, na ny fomba firesakin'le olo fotsiny hoe afantaranao amin'ny entretien tao hoe olo matotsy tiky na hoe olo tsisy ere tiky, mety hita amin'ny entretien zany, raha ohatra olo mpanao entretien mahay mametraka piège amin'ny fomba firesaky, hita amin'ny entretien, fa tsy kila olo iaby handeha hiasa ivelany io nareo agence reo teneniko zay halefanareo aby, zao gny vokany zany. En plus moa nareo mpandefa piasa agence a Maurice reo fa maro avao koa mitaray aminareo, fa maro tsy manjary avao koa nareo, ka mitovitovy foana nareo na le olo alefanareo na nareo agence mandefa olo mampiasa olo a Maurice, satria la gny fitaraina hitany fandimby tamin'ny réseaux sociaux teto zay, maro mitaray voafitaky nareo mpandefa piasa bakagny io, tsy arakaraky ny karama ifagnaraha, ny tsy arakaraky ny hoe zao fampanantenagny fombafomba ipetrahany agny, fa au contraire ny raha ampanantenany nareo, ka mitovy foana zany nareo na nareo agence mpandefa miasa ivelany io sy olo alefanareo samy misy tsy manjary aby, ka tokony ho jereny fanjakana kaiky mihitsy io fandefasa olo ivelany io, fa manimba endriky an'le malagasy, tsika malagasy le raha, manimba endriky firenetsika fa malaza eran-tany, mahantra voalohany eran-tany. Ny fanaova politiky amitsika eo fa mampisalia zao tolo zao amy politiky masiso tsy manjary fangorona karena, mbo miampy any toe-tsaina lomorona tsy haiko tsony zany, tsy haiko tsony. Zay zany mba hafatroko aminareo agence reo amy mpandefandefa olo, tsy voatery Maurice avao fa na any Canada zay, na any amy tanin'arabo agny regny, fa ahitana skandaly avao zany reto mpiasa alefanareo reto, fa tokony mba jerenareo akaiko iny, mba olo manakory ro alefa mandeha miasa zany any ivelany zany, satria tsara Madagasikara gn'atiky ka hoe manao zay tiana ataony tsisy raha manjary io. Zay zany mba tiako hafary amintsika iaby amin'io resaky raha iko. Bon, asakasaky tsika malagasy tsy hiova lehy, tsy hiova toe-tsay, fa tsika zao fa raty laza eran-tany mihitsiny amy lafiny abiaby, amy kolikoly tsy misy raha manjary, amy resaky malalana tsy misy raha manjary, ny mpanao politiky sy zay kaiky fitondrana tsy aran-lalàna, tsy migaja lafa misy raha ataony, zany aby, zany ny fitsarana mampitaraina olo, tsy misy zany hoe mba hoe tiky, mba hoe zavatra hoe hideranatsika malagasy, tsy haiko ino zany mba mantany atsika, ino zany mba tokony raha hiderantsika malagasy. Ny ampelagasy mpanao papasosy ro venandafy, fa malaza français tokoa za fa frantsay reo fa mailomailo koa, satria magneky manambady matoa ilay igny avy atoy amizao manao jombily koa, de aria isaraha koa vady igny atoy vady matoa zany aby toetratsika gasy, malaza raty amitsika gasy zany, tsy misy raha tsara mihitsy zany mba hideran'olo atsika malagasy amin'io toetra ratsy io, amin'io toe-tsaina lomorona eo. Mba tokony iova tsika mba samy hatsapa tena hoe sao de mba zao tokoa fa tsy tsika avao ro averiko foana hoa fa
Ny firenena iaby sy ny toe-tsain'olo agnatin'ny firenena iaby efa mandroso lavitra miakatra tsika zany mbo tsy misy hevitra foana fa 2025 fa mahantra iny ara-piainana mbo mahantra koa ara-toe-tsaina. Omena tsiny avao ny mpanao politiky sy ny mpitondra mampahantra ny Malagasy sy Madagasikara fa anisan'ny mampahantra antsika Malagasy koa de io toe-tsaitsika io. Fa bon, zay ngay zany fa tsy ho atao hoe be resaky eto fa mandaginy mieritseritsy an'le raha. Ao koa gasy Maurice ao reo mifamono faty koa. Asalahy, fa afaky tsy fijalia tsy fananana-asa igny a Madagasikara ao mba tafavoaka Maurice any mba miasa, loha raty toetsy raty baka Madagasikara any koa bo indesa tanin'olo any koa. Ao mifamono koa Maurice ao fa pitomboky meso misy maty. Azalahy, gasa tsy haiko hoe toe-tsay vaozina gasa gn'antsika gasy ty sa manakory fa ny toe-tsain'olo eran-tany rangahy me miakatsy zao gn'atsika gasy zany me mizotro andavaka agny avao am'tiky fa demi siècle amy tany fandrosoa be tiky. Tsy manao misaoty Zagnahary la tafavoaky tao igny miala tsy fisian'asa somera miriorio fahatany ao farany manao jombily roasa ao mangalatsy mba mana chance tafavoaky ivelany aty koa mihila hagadrako koa ro hiboany ivelany izy. Mazava ho azy moa fa higadra anaty le olo tomboky mesy zany, higadra ny tanin'olo agny. Mampalelo toe-tsay gasy. Tena tsy haiko fa tsy hay tegna zany mivola anazy fa raty amy resaky politiky, fa raty amy resaky toe-tsaina, tsy mety miova mihitsy ny ino loatsy Ndragnahary toy gasy toy nanahokory loatsy, tsy misy raha lafiny mba mahasoa atsika zany mihitsy zany ndre kelikely. Tena mampalahelo. Soa avao aloha zahay gasy a France aty mbo tsy nahita zao mo gasy mifamono zany ndraiky na hoe roy gasy mialy amoron-dala roy gasy samy gasy non. Nareo a Maurice ao zao manomboka anazy io, nareo gasy a Maurice ao fa le gasy ny France aloha tsy isan'izany mihitsiny sady gasy a France atiky magnadra lalàna iaby koa fa magnaraky fa misy toe-tsaina hafa ananany gasy a France ty amy lafiny raiky mbo toe-tsaina baka Madagasikara fa la gny famono aloha fa tsy isan'izany toe-tsainy gasy a France aty. Nareo Maurice ao manomboka azy io magnaseho gny haratia toe-tsaitsika atanin'olo agny, tsy soa roainy Mauricien tao reo aby nareo haizanareo azy hipoliananareo amy fijalia Madagasikara ao ndraiky. Tsy mahitsy reto.